Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Današnji parovi gledaju da po svaku cenu izbegnu stare običaje koji su se nekada strogo poštovali na svadbama. Narodno verovanje da je najbolje svadbu da pravite u septembru u crkvi jer će vam život biti dobar i bogat. Vremenom mnogi običaji su se izgubili, ali su se i vraćali prilagođeni savremenom društvu. Srpske svadbe su skup religijskih, mitoloških i magijskih radnji protkanih folklornim sadržajima. Jedan od najpoznatijih običaja na svadbama je gađanje jabuke. Naime, kada mladoženja ide po mladu, običaj je da mladin otac postavi jabuku na najviše drvo u dvorištu, a mladoženja ne može da odvede mladu iz doma dok ne pogodi jabuku. Drugi običaj s jabukom je da se ona napuni novčićima i prilikom ulaska u kuću baca se preko krova zbog sreće. Mlada na dan venčanja ne bi trebalo da nosi bisere jer oni simbolizuju suze. Ako ih bude nosila, verovanje kaže da će tokom braka biti nesrećna. Predanje također kaže da pre odlaska u crkvu mlada treba da nazdravi sa svatovima. Pije piće iz staklene čaše i baca je na pod. Ukoliko se čaša razbije, rodit će se muško dete, a ukoliko se ona ne razbije, rodit će se žensko dete. U nekim delovima Srbije običaj je da mlada posle ponoći skine venčanicu i obuče crvenu haljinu, jer je to dobra sreća za veliku ljubav u braku. Nakon što se mlada i mladoženja izjasne da su saglasni da stupe u brak, običaj je da neko od supružnika nagazi drugog. Onaj ko to uradi prvi vodit će glavnu reč u kući. Izvor Telegraf.rs. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.